таваллути Тоҷикистону ҷаҳон аз радиои Озодӣ тақдими шумост. Ман Шалои Гулхоҷа ҳастам. Салом. Дар барномаи имрӯз 27 июн ин мавзӯъҳоро дорем. дар ҳоле ки Тоҷикистон рӯзи ваҳдати миллиро ҷашн мегирад, ҳомии ҳуқуқи башар умедвор аст ки сарнавишти афроди бенишон шуда рӯшан мегардад. дар садамаи ҳавопаймои Ан-24 дар Русия 2 нафар ба ҳалокат расид. Мақомот гуфтанд, ҳавопаймои ширкати Ангара ба як бинои канори фурудгоҳ бархӯрд. дахлнопазирии Алмазбек Отамбоевро бекор карданд. Достони Кул гуфт, дар 5 ҳолат нишонаҳои содир шудани ҷинояти сангин ба қайд гирифта шуд. собиқ президенти ҷумҳурии Қирғизистон Алмазбек Отамбоев замони иҷрои салоҳиятҳои президентияш даст ба амалҳое задааст ки банди якуми моддаи 319 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Қирғизистонро нақз кардааст. имрӯз Тоҷикистон 22-мин солгарди ваҳдати миллиро ҷашн мегирад. имзои созишномаи сулҳ дар соли 1997 ба ҷанги 5 сола дар кишвар хотима гузошт. дар ҷарони ҷанги дохилӣ ки баҳори соли 1992 шурӯъ шуд, ҳудуди 150 000 нафар кушта ва беш аз 1 миллион нафар муҳоҷир гаштанд. ҳамасола ҷашни ваҳдат бо як шаҳомати хос таҷлил мешавад дар манотиқи мухталиф ва аз ҷумла пойтахти Тоҷикистон. чорабинии идона бо баргузории консертҳо, гаштугузори оммавӣ дар боғу гулгаштҳо доир мегардад. гурӯҳи кории Созмони Милали Муттаҳид ҳафтаи оянда дар Душанбе бо мақомоти Тоҷикистон оид ба масъалаи бедаракшавиҳои маҷбурӣ ва ё ғайриихтиёрӣ мулоқот хоҳад кард. фаъолони ҳуқуқ мегӯянд, дар давоми 4 соли охир дасти кам 9 ва соли 2005 то 15 шаҳрвандии Тоҷикистон рабудаву боздошт ва ё нопадид шудааст. ба қавли Стив Свердлов, пажӯҳишгари умури Осиёи Марказӣ дар созмони Human Rights Watch, чунин ҳолатҳо солҳои охир дар мисоли чандин фаъоли сиёсӣ дар дохилу хориҷи Тоҷикистон, ба вижа Русия, мушоҳида шудааст. Например, в прошлом году похитили из России активиста из Пифта. Масалан, соли гузашта фаъоли ҳизби Наҳзати Исломӣ Наимҷон Самифро аз шаҳри Грозний Русия дуздида ба Тоҷикистон оварданд. ин ҷараён бе муроати қонун сурат гирифт ва ҳамин гуна ӯро ба 15 соли зиндон маҳкум карданд. як қазияи дигари муҳим ҳам ҳаст. Мақсуд Иброҳимовро соли 2015 аз Москав рабуданд. ӯ дар созмони ҷавонон барои эҳёи Тоҷикистон мақом дошт ва бо созмони мухолифи гурӯҳи 24 робита дошт. ӯро дуздиданд, ӯро шиканҷа карданд, баъд дар Тоҷикистон пайдо шуд. ӯро ба 17 соли зиндон маҳкум карданд. хулосаи гурӯҳи корӣ дар як нишасти матбуотии рӯзи 5 июл дар Душанбе ба хабарнигорон пешкаш мешавад. мавзӯи бедаракшавиҳои ғайриихтиёрӣ қарор аст оғози моҳи июл дар нишасти Женева ҳам баррасӣ шавад. дар ин нишаст мақомоти тоҷик дар бораи вазъи ҳуқуқи башар дар Тоҷикистон ва иҷро шудани қонунҳо суҳбат мекунанд. Салмай Халилзод, намояндаи махсуси Амрико барои сулҳи Афғонистон, ба Тоҷикистон омад ва рӯзи 27 июн бо раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон мулоқот кард. хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон гуфт, ду ҷониб ҳолати кунунӣ ва дурнамои ҳамкории Тоҷикистон ва Амрикоро баррасӣ намуданд. ба қавли манбаъ, масъалаи барқарории сулҳ дар Афғонистон, ҳифзи марз ва мубориза бо терроризм ҳам матраҳ будааст. ҷузъиёти аз ин зиёди суҳбат маълум нест. рӯшан нест ки ҷонибҳо дар бораи созиш бо Толибон чӣ гуфтанд. Салмай Халилзод барои гуфтугӯ бо мақомоти тоҷик шоми 26 июн вориди Душанбе шуд. бинандагони азиз, рақами махсуси мо дар вайберу ватсап ҳамоно дар хидмати шумост. агар мехоҳед хабар ва аксу навори шумо дар барномаи хабарии радиои Озодӣ нашр шавад, пас бо мо тамос бигиред. шумораи телефони мо +420 724 056 681 аст. бори дигар ёдовар мешавам ки ин рақам танҳо барои қабули навору акс ва хабарҳост, на суҳбати телефонӣ. танҳо дар ҳолате ки мо аз шумо мавод дарёфт кардем, барои пайдо намудани тафсилот бо шумо ҳатман тамос мегирем. вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон иҷозатномаи кори хабарнигори бахши тоҷикии радиои Озодӣ дар Душанбе Барод Юсуфиро барои гузоришҳояш боз хондааст. дирӯз намояндагони бахши тоҷикии радиои Озодӣ ба вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон даъват шуданд. ба онҳо иттилоъ доданд, ки иҷозатномаи кории Барод Юсуфӣ муваққатан боздошта шудааст, зеро ӯ чанд дафъа дар гузоришҳояш ҳизби феълан дар Тоҷикистон мамнӯи назъати исломиро зикр кардааст. Дези Синделар, иҷрокунандаи вазифаи
روزنامه президенти радиои Афродии Озод радиои Озодӣ ин иқдомро маҳкум кард. ӯ рӯзи 27 июн гуфт: моро барои ҳифзи меъёрҳои касбии хабарнигорӣ муҷозот карданд. خانم سندیلر استفاده نظام تقدیم اجازتنامه‌های کاری را سنزور عنوان داده تلاش دخالت و فشار به کار بخش تاجیکی رادیوی آزادی نامید. از اجازتنامه کاریش محروم شده است. 4 نفر دیگر منتظر حل اجازتنامه فعالیت میباشند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. در روسیه به تحقیق صدمه مرگباری هواپیمای مسافر برپرداختند. حادثه امروز رخ داده در میان مسافران یک کودک نیز بوده است. هواپیمای مذکور سال 1977 استحصال شده از سال 2013 به این طرف از سوی شرکت انگاره استفاده می‌شد. کمی مرسیاتو با تفصیلات بیشتر. روز پنجشنبه در نتیجه نشست اضطراری هواپیمای مسافربر ان 24 در فرودگاه شهر نیژنیورتوفسک جمهوری بوریاتی روسیه 2 نفر به هلاکت رسیده و کمش 5 نفر دیگر مجروح شدند. وزارت حالتهای اضطراری روسیه تاکید کرده است که هواپیما با 47 سرنشین از جمله 4 عضو اکیپاژ در خطسری اولان اوده نیژنیورتوفسک حرکت داشت. وزارت افزوده است که هواپیمای شرکت انگاره از خط نشست بیرون شده به یک بنای کنار فرودگاه برخورد. هنگام صدمه هواپیما آتش گرفته است. به نوشته خبرگزاری ریترز اکیپاژ پیشکی خبر داده بود که با مشکل مواجه است و در فرودگاه گروه های نجات منتظر آن بودند. تا حال سبب رسمی صدمه اعلان نشده است، ولی خبرگزاری روسیه اینترفاکس با تکیه به گفته های یکی از مسافران آورده است که اثنای فرود یکی از محرک های هواپیما خاموش بود. کمیته تفتیشاتی روسیه تحقیق حادثه را آغاز کرده است. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. وکیلان پارلمان قرغیزستان از لغو مسونیت یا دخل ناپذیری президент собиқ алмазбек отамбоев ҷонибдорӣ карданд. این قرار به نهادهای حفظ قانون حق می‌دهد که او را به بازپرسی دعوت و بازداشت کنند. отамбоев میگوید هدف مقامات از صحنه بیرون کردن مخالف حکومت کنونی است. او دیروز طرفدارانش را در گرد و اطراف خانه جمع کرده سنگر زده است. ظاهиран худи алмазбек отамбоев ба чунин ранг гирифтани кор омода буд. президенти собиқ дар фасод гумонбар мешавад ва хатари ба ҳабс гирифта шуданаш ҳам воқеӣ шуд. вале худи ӯ ки иттиҳомотро беасос меномад, рӯзи 26 июн дар остонаи овоздиҳӣ дар маҷлис барои маҳрум кардани ӯ аз масуният дар фикри муҳосираи манзил ва бунёди сангарӣ воқеӣ шуд. отамбоев ба илова иддао кардааст ки силоҳ дорад. собиқ президенти ҷумҳурии қирғизистон алмазбек отамбоев замони иҷрои салоҳиятҳои президентияш даст ба амалҳое задааст ки банди 1 моддаи 319 кодекси ҷиноии ҷумҳурии қирғизистонро нақз кардааст, ки ҳамчун ҷиноятҳои сангин ва фасод арзёбӣ мешавад. отамбоев дар ҳамин ҳол дар иҳотаи тарафдоронаш худро дар манзилаш маҳкам ва дастрасӣ ба ҳавлияшро ба дигарҳо масдуд кард. با پخش اظهارات отамбоев تمام اتهامات ضد او صدا داده رد کرد. هیچ فکر نمی کردم که پرونده جنایی بر پایه آوازه و تخیل ساخته می شود و دادستان کل تملق‌کارانه در یک روز این همه سفسطه را قبای قانونی می پوشاند. علاوه بر این هیچ کس خود مرا به پارلمان دعوت نکرد. آنها از شنیدن حقیقت هراس دارند. آنها عادت کردند که کارهای افلاس خود را پنهانی، ترسیده و پلیدانه انجام دهند. отамбоев солҳои 2011 то 2017 президенти қирғизистон буд. пеш аз хатми муҳлати раёсатҷумҳурияш номзадии сооронбои ҷеймбеков ҷойгузини худро ҳамаҷониба дастгирӣ кард, вале дери нагузашта муносибатҳои онҳо бад шуд. собиқ муттафиқони отамбоев ҳабс шуданд ва ҳоло мисли худи отамбоев дар рӯбарои иттиҳоми фасод қарор доранд. روسیه تقدیم شهروندی این کشور را به متخصصان خارجی از جمله پزشکان و مهندسان ورزیده تاجیک آسان کرده است. اگر پیشتر برای گرفتن شهروندی روسیه متخصصان را ضرور بود در قلمرو آن کشور 3 سال زندگی کنند، این مهلت به 1 سال پایین آورده شد. قانون نو را روز 25 ایون думаи давлатӣ палатаи поёнии парлумони русия қабул кард. вячеслав володин раиси думаи давлатӣ гуфтааст ба ин васила мехоҳанд мутахассисони варзида ҳарчи зудтар ба сафи шаҳрвандони русия пайванданд. ин қонун баъд аз 3 моҳ ба иҷро медарояд. бино ба ҳисобҳо то ин дам беш аз 300 000 сокини тоҷикистон шаҳрвандии русияро пазируфтанд.
امروز صدها نفر ساکنانی که از شهر اریس بعد ترکش‌ها در انبار نظامی به جای امن انتقال داده شدند در شهر شیمکند جمع آمدی اعتراضی برپا نمودند. اعتراضگران روی مرکزی شیمکند را بسته تاکید کردند که میترسند به خانه‌هایشان برگردند. به 4 ایون در انبار نظامی شهر اریس ولایت ترکستان 10 تن سلاح و مهمات ترکیده باعث مرگ 3 نفر شد. 10 تن دیگر مجروح گشتند. رئیس شهر شیمکند از اعتراضگران دعوت کرد که در مسجد مرکزی با او واخورند. او وعده داد که شهر اریس کاملا از سلاح و مهمات پاکاری و برای زندگی آنها مناسب خواهد شد. از سال 2009 این جانب انبار سلاح و مهمات نظامی واقع در شهر اریس چند دفعه منفجر شده است. برمیگردیم به تاجیکستان. روز 26 ایون در جهان همچون روزی حمایت از قربانیان شکنجه یاد می شود. وابسته به این موضوع در دوشنبه یک نمایشگاه خاص تشکیل کرده شد. همکاران ما نیز به این چوره‌بینی رفته بودند. این عکس از بدبختی یک خانواده قصه می کند. خانواده‌ای که در آن یک نفر مورد شکنجه قرار گرفته است. در آن مرد، دختر و زن به دار کشیده شدند و یکی از رسم‌های بحثی است. بسیاری ها می گفتند که این خل شدنش امکان ندارد، زیرا که حالا زمانی جنگ نیست. در اصل ما می خواستیم نشان دهیم که وقتی در عائله یگان بدبختی رخ می دهد، تمامی عضو آن را بی‌طرف گذاشتن نمی تواند. یعنی تمامی اهل عائله عذاب دارد. این یکی از تصویرهای رمزی رسام تاجیک فرخ نعمتزاده در موضوع شکنجه است که اخیراً در چوره‌بینی بخشیده به وضع شکنجه در تاجیکستان به نمایش گذاشته شد. تمام تصویرها در این چوره‌بینی از شکنجه نسبت آدمان قصه می‌کند. خیلی مهم است که اگر ما همه ساله این روز را قید نماییم، زیرا قربانیان شکنجه خاطره آنها را باید که در خاطر داشت و به مقامات دولتی به دولت خاطر رسان کرد که این عهده‌داری‌ها را باید که همه ساله، همه روزه، همه وقت، هر ساعت اجرا نماید و محض این عکس هم بخشیده شده است به خاطره قربانیان شکنجه تا اینکه این مناسبت‌ها در آینده تکرار نشوند و اون نفرانی که قربانی شکنجه شدند جبران ضرر بگیرند، مادی و معنوی خود را. برای نشان دادن وضع نزدیکان قربانیان شکنجه هنرمندان تئاتر هم به محفل جلب گردیدند. برایم خیلی دشوار بود این نقش را بازم. وقتی متن را می خواندم تصور کردم که باید آن نفرانی را بازم که از این چیز گذشتند، این بدبختی را حس کردند. راستی گپ این برایم بیگانه بود، زیرا شکر خدا که نفری از خانواده من به این چیز گرفتار نشده است. اما تلاش کردم که درد آنها را به تماشابین رسانم. شکنجه و بدرفتاری نسبت بازداشت شده ها و در خانواده های تاجیک از پدیده هایی است که تقریبا هر ماه در سرخط رسانه های کشور قرار دارد. سازمان های بین المللی نیز به خاطر جای داشتن شکنجه از تاجیکستان زیاد انتقاد می کنند، اما مقامات می گویند با شکنجه برخوردی شدید دارند. روز به روز صفت بررسی پرونده بهتر گردیده شده است. برای اونکه ما حرکت میگیریم سودیو که به هر یک کمبود در اشکار میشه به اون توجه زوی نمیه و حرکت میگیریم اونها رو با مقامات که با کمبود رو میتیان هنگامی تفصیل وگی به هم مقامات ارسال کنیم تو اینکه در آینده هم تکرار نشود. در همین حال نمایندگان کورپوس‌های دیپلماتیک که در این محفل حضور داشتند میگویند شکنجه در تمام کشور مشاهده می شود. هرچند طبق قانونگذاری در اکثر کشورهای دموکراتی شکنجه و بدرفتاری ممنوع است، ولی ناوابسته به این هنوز دیده می شود. جامعه دموکراتی باید پیوسته با این ظهورات مبارزه برد. باید گویم که این از تربیت و فرهنگ وابسته است. حامیان حقوق انسان پیشنهاد دارند که برای پیشگیری از شکنجه جزا نسبت اشخاص شکنجه کننده پرزور شود. این مطلب آخری برنامه امروز بود. گزارش‌ها از این بیشتر رو میتوانید در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان می شود. بینندگان عزیز، جشن وحدت ملی مبارکتان باد و تا ملاقات بعدی خدا نگهداری هر یکشان.